Por que non apreciar o que nos rodea? Solemos malgastar. Solemos ignorar. Levamos a cabo determinadas actividades diarias. Actividades que resultan esgotadoras, que nos consumen. Non nos fixamos que o tempo xa o temos, non nos decatamos, o que necesitamos é saber disfrutar. Disfrutar da xente que nos rodea, daqueles que nos dan todo o seu amor sen importar o lonxe que están de nós. E pensar que a oportunidade de vivir é agora.